vifungo, wanaanza kutazama wanadamu. Hao watu walikuwa gerezani, lakini ndani ya gereza wakasema hapana, nitamsifu Bwana kwa utakatifu wake. Wakaanza kumwabudu, wakaanza maombi. Wafungwa wengine wanashangaa. Sikiliza, wakati unapokuwa katika vifungo, unapoomba, kuna wengine watakushangaa. Unaposifu, kuna wengine watakushangaa. Usishangae upako kushuka wakati wa biashara yako inaendelea. Ukiwa unafanya biashara yako, ukiwa unafanya jambo fulani, ukiwa unalima, kuna upako unashuka, unaanza kububujika, unaanza kumsifu Mungu kwa tenzi, unaanza kumsifu Mungu kwa maombi. Kuna wengine watashangaa, hapana, kumbe kuna vifungo vinaachiliwa. Bwana anakupigania kupitia ibada, Bwana anakupigania kupitia maombi.